Maharaja Project Kisud Department Dagimung by Abono Puila ADC Haphangni Luwajimungo Khumlungo Khlaijakha World Press Freedom Day Aba khena asalo phyogi rizakha koktuma thumna rokni bagai ke talkesh namjak media room te ADC Haphangni bukhaktei kisasak media house no bagjaka press jacket Sati ke tharmo sangi pandano chengsoi rakha ADC ni CM Musangpurno Chandra Jamatia Naroi matom ngai manjake ADC ni MDC Musang Debojit Tripura te Khumlung Press Club ni Secretary Ranjit Deparma Hainu hai Tripura sarok ni lai bumawo mungtyo tongluk jaknai kaisa samung khlai phunukha hasteni Bubagra Maharaja Project Kishore Deparma TTA ADC ni Administrative Reform Committee ni Chairman Maharaja Project Kishore Deparma ni Dagimung bai Abono Puila krak salo ADC Haphangni Luwajimungo Khumlungo Khlaijakha World Press Freedom Day Aboshmiya ashalo World Press Freedom Day salno rogai koktuma thumnai rokni bagai phyogi rizakha ADC ni main administrative building go katalkesh namjak media khotoni doglam Abono karibo ashalo ADC Haphangni bukhaktei kisasa kobrok news channel no bagjaka press jacket Jati Gatharmo Sangai Pantano Chengsoi Rakha ADC ni CM Musangpurno Chandra Jamatia Naroi Motom Gai Manjake ADC ni MDC Musang Debojit Tripura te Khumlung Press Club ni Secretary Ranjit Deparma Abono Slai Sakang ADC ni main administrative building go kotalkesh namjak koktuma thumnai rokni bagai media khotoni doglam no phyogi rakha ADC ni CM Musangpurno Chandra Jamatia Abo haikena Pandao Manjaka Tripura Indigenous People Press Association ni President Musang Gutom Deparma Tripura Photo Media Association ni President BK Tripura Secretary Omilya Deparma te Khumlung Press Club ni Assistant Secretary Monos Deparma no khoboi dalbidar kobrok channel ni ojamaro Pandao kok sana ni thangai ADC ni MDC Musang Debojit Tripura Shakha hasteni joto koktuma thumnai rokni bagai tini ni or sal belai nangkukmani sal tamoni bagai hunmani le tini hai or salono media of freedom honai Khlaijakmani sal honai Bhai manjakna joto Chini press media ni secretary president jara tongnai borong nang pai playa hambai tini ni salungkha world press freedom day jeng saimano chini press media ro je fundamental right tongmani o fundamental right tini ni dino jeng mano jeng nugui mano tini ni sal chini press media ro ni bagai belai khino kaham tamnimba borok je freedom ni samung tanani bagai kaisa je sujog manmani naromi je kolom ni power tini je phurungmani o salungkha tini ni sal o salno jeng rogai chini press media jara tongnai gorbobut ma khlainai karon jeng kaisa independently samung tangnani bagai ebong freedom ni samung tangnani bagai tini chini press media ro sujog mano tini ni sala abo ekdin banglia sara media jokhon united ungkha jokhon bini right fundamental right no sanka aboni poricity ni o dinno jeng rogai mano chini freedom day ni chini press media bagai Abo hai pandani kasaro Khumlung Press Club ni Secretary Musang Ranjit Deparma Shakha Maharaja Project Kishore Deparma ni Dagimung bai World Press Freedom Day salno rogai ADC Haphangni abo hai Luwajimung Tripura koktuma thumnai rokni lai bumawo muito tongrok jaknai kaisa sal honai Khaching borong ganang chini MDC Shakha obo tini ni bagai balai khe jeng koktuma thumnai rokni bagai nangkukmani sal tini no sal mangai jeng balai khe hambai kulpaya chini Khumlung Press Club ni bukhaktui Ame se khoroksa koktuma thumnai ngui tani hingkangke ani saimamani mote chini Tripura hasteni lai bumawo no Puila chini ADC government ni Haphangni bai chini Bubagra ni musungmani bai obo haike chini Tripura koktuma thumnai rokno World Press Freedom Day salo jengno bo haike ringmani o pandano Luwajijakmani Tigo koktuma kaham rok khnaiman khna chini piu sahib chani chesta khaika tini ni salo o balai khe kaisa mukumo tongruknai laibumo tongruknai kaisa din ni mano kuno government obo haike sai tokya khoro je jeng Tripura media rok lenglanani jeng Tripura media rok sak ni house media news rohonani bagai o jagao haste ADC Haphangni bukhaktui je equipment rok setup Khlaijakha o belai khe nangkukmani
tinini sal jengno je jak mani obo salchani samung tongmani ya jeng saimano tabungyo regulation o Tripura sarok thanchang mani jara chini Tripura sarok chini man haina truk man mani jara jeng chini khumulung press club no mankha abo state government ni approve ungjak ADC government ni approve ungjak obo chikon mikon kokya obo jeng kamai thangmai mani porebo jeng thilai mani porebo chini generation mutunar mai o salno anbagui especially ang hambai pulpaya idi ADC ni CM sar purna chandra jamatiano bini chaitomung bini musumung tongmani bagui jeng dino salka no mankha luskani jorarago obo simia jeng koktuma thuknai rokni kabangma chikon mikon problem tongo chini earning ni kabangma problem tongo kaisa koktuma thuknai nogo mairung gurui nogo rang puisa gurui baibo thokdanani rang gurui abo haike dalai ke kosto ke samung phai tongo jeng saimano tiaba bosor ber bosor jengno state government hemlogui sini jengno use khaiga jengno samungo thepa ka chongmari jorawo sini tiaba jeng tabule jora phai sokpaiga chini kanani bororok chini khasuksa bororok tabuk ADC ni CM ka MDC ka EM ka jeng aboni bagai khatungo chini o sanmungrok sal koloma jora tui jeng je khatungui tongmani o sanmungrok tabuk le buskani jora go jeng manchi nai nei tegisa jora nawe ang tegisa paitha kok sanai ini je World Press Freedom Day chini MDC saya thanani chesta khaika Abono tangai Khlaijakha ini ni salang khabo obo specially chini koktuma thungnai rongni bagai o salo jeng tangai bisiburum no palai hingangke jeng saimano koktuma thumna thangtani o kabama borok choprok jago butok khaijago political party rok bai attack khaijago butharjago emoniki jeng nugui mankha laithangnai corona ni jorao takuk jitindro chini ganabo kurui teo bahakino takuk indro kok Tripura ni bo lahar party mungo kelai bo sengsarno yakalangka jeng borok kuni no tei 10 bui do khani borok to o professional samung phai theinai kabangma dong borok kabangma jorano muitu khujago tiaba chini Tripura sarok ke khorokchakano muitu khujagia chini Tripura sarok koktuma thumnai rok thui thangangke tabuk borobindro bobon buskango agotla press club buskango khututui borokno borong khaijagia muitu khujagia ke nung ang thui thangmani jora yagulobo jeng bobo haino ungnai abo arokuno sondeho kri abuni babi tini no uduk ADC government je uduk na harmani obo bukuk bai sai pulpaya obo hai hambai rejaknai jeng o jorabo jeng khumulung press club tei ADC government buskani jorabo chini Tripura sa koktuma thumnai rokni bial eba jeng jal tomarokno jeng thanchake baiki sokomolai mang kerumung kabangma phainai no jeng bai chini bisingo national laimung tei kaisa thamia thaimung tongnai no abono togui thangui jeng goton saimano ro beseke kosto khainai rok kebo khor thugui koktuma seyo kebo khor thugui edit khayo kebo khor thugui sabung maima saya ke koktuma thumo মন্ত্রী রং লগি থাঙ্গো এমডিসি রংনি লগি থাঙ্গো নেতা রং লগি থাঙ্গো খর বসক সিনো চারে খর বসক সিনো দুই খবসা নংনি নেইলে খর বসক সিনো নবতিনি হাতি দাতং কে আবরকনো সাইমাংনাই जों কক্তমা থুংনাই রংনি চিমিন সাইমান ফিয়াবা তারুক টংথংমানি গবনো চিনি অ কষ্ট রকনো চিনি অ খানাংমানি রকনো তারুনি এডিসি হাবাংবো দরদরক সাইমান রখা जों রনানি চাংকা চিনি মান খাইরকনো আবনি বাগै পাইথাগবনো Especially hambai marubo chini khumulung press club ni bhaktei ADC Haphangno especially ADC ni CM kini sar purna chandra jamatiano oro tongtitino chini hasini Bubagra maharaja grifano bonobo hambai marubo especially bini o naimung obo chini bagai dalai nangmani o samungrok jeng thiasa chini bokhawa tongnai asino hambai jadon Abo haikeno pantani paithogo pandao kok sanani thangai ADC ni CM musang purno chandra jamatia shakha chini do phana sukangai tlangnani bagai koktuma thungnai rokni khlaitai belai kotor hanoi ini chini Bubagra ni sakthar mungbai
boni wan song no sung sarona ni bagai sung ADC Haphangni phaimani rogelogen sakthar kha athana chini kabangma technical problem tongmani bagai sung je donani musuksa toimalia khani bangai nata khana sung musugo sini Tripura je kok mathunai rongno jotono sini ADC Haphangni bukhatri je maimani sung chubanani tani ke sini Tripura ni mukha kosu karonai be sini kok mathunor nai ne nini sini ronai be sini kok mathunai ron sung kamyam jayo jotono lai silai lama kere ti kere ini sekolah ni ବ୍ୟବସ୍ଥା hamya sengjotono janja elakawo sengjotono saiman piaba media ni bisinte je punukjang mani ke teibe jotono saiman hani bangoi borone je kokuma thunai rone je problem ngui tongmani sengbo busiu sembo sobana ni musugu sini bekhate je mansak subangna ni bagai seng sakharui butong sakhar mani bisinte jene seng yakri selai kha jikam te ni bising phana seng oro rom sna laibe yakri selai kha oro joto chini ADC ni news te nangmani equipment o seng provide khaine o jagawa boni bisinte no je news rohojane ro bebang na sung provide khaine boni system sung setup khaine already manai ro rating da boni chara bo sung jeman sak sung financial help khaine grant in act hisabe sung khaine ni bagai kau ko salaja chini maharaja phaikai kene bo final di sonanai kaisa sikonte program khaimene bisingte omo Khlaijakha nai sung fresh jacket khaine de register pongnai Borno the media house ni register Khlaijakha Boroni reporter nasung tini provide khaine je mamani tei bata ki phaine rongno tabo phan phaya khotonai rongno bu sung next time mo borno roi rona ge ani koi mung tongnai nironi chubasu sung glai nangu je jaga sung saimeya je jaga sung information maya obon nironi bisinte jeng siman anbang niro gujono inform khlaidi sini sam tangmani ro bodaga dera witong niro gujono information rodi sung oro nokha kaisa jini sung mitoma khailene sung do phani bangai jotono wanchomani thancha mangne joto janja samang bai sung do phani benefit ngai jano sung samuma khaine Sini Maharaja Barbar na sawo ang Pradhan Mantri Narendra Modi ni ideology bai gotho ya hanoi Pakistan bai ya rong lai ni ayang digi dai Narendra Modi no mesenai hai hanoi wan so khai ke mo international desoni bangai hamya hai ni sini Maharaja Barbar na sawo sungbu ma so lai nei di pramotha sade kabang ma tongnai sade nei kabang ma tongnai sini ADC Haphangni tangmung timung kabang ma dera mung tongai mana joto parhe kya sini di Tripura ni leader rong bisingo samung saya kabangma ngui mana anggu saya ngui mana ta mane jeng buini mukhang kosol bai thangui malai ui bo bai chokran to khayu chini sung khaya khaine om hai ke thang khai ke to sini to phani bangui ni lo sungai hamya nai nambu hamaya anggu hamaya om hai jaga thangnai ni hani bangui nironi om hai ro rule tonggo je sini do phano songsana ni bagai jo tumi sai ni yago no phan tong ini press freedom day o daga sung independently sini press rono ya prisesa kha gosna Khlaijakha de press media ro kabangma togda ro buzago ini political class pro dokomana ge bahai ro ni bangai be sung sini rondet babu butang apro discuss sung kalendro sung joto reporter of ni bagai tu sung insurance provide khaina ni bang insurance khaina ni bagai even medical insurance fund na medical insurance fund na ai ke bane ni non life policy jeta tongmani ama hairo sung bahai ke khaima
role frame umani ya golo chini committee butabo Khlaijakha ni media ni role ni oro advertisement policing thing ni media policing thing sini ADC adopt umani ya golo bahike bono adopt kane boto committee role decide kane committee decide kane ya golo sung Abono bu ব্যবস্থা খাইনে ni bagai sung Maharaja bagi Khlaijakha chini ronjit babu tamu chini dagu tonggu amahike sung motamuti Khlaijakha Pandani paithago Chini Khorang news channel Khumpui channel no khoboi Kaibre Kokrok channel ni Naikol Adong Rok ni thani press jacket ya Rekha ADC ni CM Musangpurna Chandra Jamatia MDC Debojit Tripura te Khumlung press club ni secretary Ranjit Deborma Salah bahagia kita tanah suju terima ni bagi hambai. Khumlung ni Smith Provine Kokthum Chini Khorang